masih bareng Neng Puja. Teh Puja anu ngagaduhan channelna M Alipin. Jangan lupa subscribe channelna M Alipin. Like and share. Like and share. Semangat Teh Puja. Oke. Mari angkat, Kak. Mari angkat. Disontok santok. Mana nih? Kieu ahli mancing. Resep pisan. Nang gabus sempat. Umpana pakai cacing. Ganti mancing. Amit. Amit itu. Nah, asupan diri. Kena mau pakai itu. Bisa tuh, Bi. Bisa. Bisa mana sih? Bisa tanggung tuh, Bi. Aya. Hah? Mancing. Si teteh mah bisa ngelauk lah guys. Teteh nu boga kawasan ya. Teteh nu boga kawasan. Tolong di sini gede depan. Neng. Neng. Oh, udah. Amun awas. Siu dan kiawana gitu loh. Jangan tadi dik balik mundur dik ke kamera kan mata dik. Wah, lain-lain. Ada kok ngoyong. Benar. Jangan ditarik, Mang. Yalah. Sedeng deh. Itu menang. Jong. Aya leutik tuh. Cing sabar teteh aya mancing mah. Balikeun cang. Ayo teh aya. Udah lah eta mah jaring. Belum mau gitu kuku bola besar. Oh, ge. Kecilian ketemu. Tuh, kurang bisa ini. Semangat teteh mancingna. Cing kalem ujuk menang gabus lah. Tuh, Be. Anu tereh teh kilung-kilung lain jangkrik. Bener. Kilung-kilung emang nage. Lain jangkrik. Kilung-kilung di pasar. Kilung aja. Ya. Kilung-kilung mah betrik mah. Lain jangkrik. Gua kepil manggali dia. Naon sih? Cing kemana ke sing bersama? Umpana pakai cacing. Cukan gede maka tempol. Cair lah. Manggali geus aya di ditu. Ayo siap tinggal dulu. Kemana sih? Menang katincak sih. Nah, guys. Oke, lempar lagi, guys. Tok. Denis, kita ngojay. Jomblo. Bang Jo jomblo. Itu sih di motor. Ditangkal cau na dihandap. Nama ada. Eta rayna eta. Rek kadut. Ya rek kadut malah naon? Rek kadut mah. Dia eta mana kukupak teh kukupak.
jongnya teh. Anak parai. Ih, nguna dipais. Ayo loba mah. Kamari aya serak ku jadi. Bener anak gabus. Menang sapaisan. Besar. Beneran urang ada wujud. Pada aja tuh menang. Anak sepat. Cepat guys. Lumayan kan daripada aja tuh menang. Daripada aja kan salah orang-orang menang orang. Mang gabus lain mah. Masih mancing guys. Bi ora isya bi. Ombel bi. Tukang-tukang atuh jeung ibe. Lalaunan kan di wagana. Nyaeun ya. Boncel, Katilu tilu buncelit. Buncelit lah. kuncelit kopat. Hiji anak gabus, Heeh. kadua buncelit, katilu boncel, opat gabus. Tapi sarua eta kene. Tapi gabus-gabus kan gara-gara geus gede mah sebutna gabus itu. Beda-beda ngaran. Oh, Ide. Mantap. hasil sabar. Hasil sabar. Betok. Betul. Erek di kemana kan eta? Ditukeun. Angkat aja li. Ah, ngusuk we. Dia suka doang. Hilang ya, Nay. Kanan cacing kan? Cacing bener. Cacing. Yah, kurang gitu aja. Allah hai. Lalu ke dari apa? Kayak sugar minang gabus. Dan itu guys. Ini nggak ada ecrafnya, malah bunga. Bagana kayak potong ini sebagai banget kan salah tuh. Kurang. Bikin merah. Kan kayak mujir. Ya, pakai cacing kan? Emang pernah ada tak? Kebasa ngaliwat ke eta rasu kan jalan itu. Ini pernah ngancing itu ya? Kok ngantar ke Natalasi jalannya? Buat pulang ke Cilegon. Gua cek Arifin yang pulang ke Cilegon, ayo. Jadi muter we. Oke. Mantan. Emang. Asik juga mantan. Itu makan itu. Tuh, Sodik atuh sodik teh cicing ini ya, Dik. Weh, iya si Arik dia itu tuh. Ini enak ini. Bang Jo mulai dapat satu. Umpannya pakai cacing. Cacing, ha. Betok. Betrik tanu gitu teh sebenarnya mah. Betok. Betrik, ayo betok mah lebih gede dikit kan. Mantap. Cacing mah bener teh. Ayo sok ke ember sodik deh. Nang capek deh. Dinu ember mah. Tai ucing. Geus ka teteh pujakeun. Geus teh rezeki. Itu ada kesini dia ada Jair atuh menang. Cair mah kudu make luk. Jair ya nya. Sok, ayo. Set. Aduh. Gagal. Gaswat, Lempar lagi. gaswat. Penting
teh diajar ngedit, Cang. Siap. Tarik. Aduh. Mocel wae nya. Aduh si teteh nyuguhan euy. Obay-obay. Orang gue orang deh. Oh, enggak. Tahu deh tadi. Kayak mana? Guys, minum es kelapa dulu Es kelapa dulu. sama si teteh. Nuhun teteh, es kalapana. Tenyakin. Jual. Ucang. Muncang. Kok muncang? Ah, cek cek cek. Bener. Bener muncang. Aduh, Tadi sih di sorangan wae ada tapina. gue sih asal ngobrol ini orang ya di dakwaan itu. Saya tamu menang gabus ya. Kayak orang kia. Guys, menang gabus walaupun tak eta ngarah walaupun nah. Iya motor walis dia. Ayo nu liwat teteh. Banjir. Oh, ayah tah. Ayah, Neng. Oh, aya tuh, Neng.